मथंग मथंग केस पालकपदुना हुजिकसी सुप्रीम कोर्ट यौरे सुप्रीम कोर्ट तगी हाइबा FIR number 3 clause 4 2019 registered at Thawal Dam Police Station sigi nongpo ka themambigi sigi jurisdiction asida masigi FIR si Honorable Supreme Court na ngarang atheng ba evening da Honorable Justice Sanjoy Kishan Kaur loinana Honorable Justice MM Sundresh Hairiba double bench asina Hairiba FIR to and the related proceedings Maduga FIR siga mari leinaba punamak Madu stay tauro haidana orderama in favor of me aidamakta Honorable Supreme Court na pibira pogidamak aina Honorable Supreme Court pu thagat jari yamna wan honoragasu at the highest level of judiciary adi akoi ain simadi justice simadi lai haibasi singarang Honorable Supreme Court na FIR to stay tawro haina order pibira pogidamak aina thagat jaba amasung nungai jaba phongdok chari hairiba kesiga mari lainana ngasi su MP and MLA gi special court ai sakarak nanaba hana already haribasi aingonda samon torga lai ngasi mak adi akhoi hariba special court aduna tawriba thabaksi just legislature amana mi kanamta ju phukhi laite personally nungai tabam su tawhi su laite adagi individual nungai da ba magi wasu laite sumnadagi police personnel sing aduna mathau tawde election commission da thadagani voter singi right sing matpire haiba kholawama ngahaktang hairu bagi damak atuki matik harassment pi bhai tare aduna masigi harassment se sahi ani hena maside sida Home Department na tawibase masi yamna nungaite yamna laibak thibani loinana party na vote hadandre party na dum thadare haina tawkhibada madudabu FIR pandana personally or intentionally or tawge haina tawruganda lairiba potu deiduda tawrapodai ngasi Supreme Court gi karigumba relief ama pibase yamna nungai tawdadi sarkar se masi sugumba mayam people singsigi right mayam adagi karigumba khara asoiba khara da haibada hekta pinpoint torganda madu attack tawdabi adi attempt tawdabi adi madu fadabi adi lockup ta thamdabi adi jail ta thamdabi adi haibagi intention da even the legislature phakta tawrapasidi ngasi aiko yamna laibak thibadi masi akoi matungda tahoningde Manipur Pradesh Congress Committee na aiko migi freedom of speech migi lakadoriba election da su hogi election kya da su matam punamakta Manipur Pradesh Congress Committee na masa gi voting right freely yamna shanti oina adagi yamna peacefully haiptai masi tauna na ba ikoi na matam punamakta ikoi madugi da muti stand tawjaba ikoi gi Congress Party ni hairiba thabaksi maduga mari lainei ngasi singda thoiba mayam sing ikoi yengbiyu lairiba mayam singsi free and fair election tawdramnina afaba sarkar lakpa ngamro afaba sarkar afaba representative Manipur gi afaba representative khanba ngamro ngasi singda lairiba mayam sing ai khoi minna ure nongmaina kapaga sigiba mayam election manungda adagi kaya employee kaya sigiba khoi leire singda election gi duty tabada sing the election ki duty tabada satana na ba cancel tawiu anabagi certificate kaya puthoga election yaudana ba hona badu karigino madu lairiba law and order situation je sarkar na phagali haribi je phagata toini madugi employee mayam sing election duty tagadoriba mayam sing do madu chatpa kiriba adagi madu the security oidaba safe oidaba potuna ngasi di election je phajana tawdi haiba ta ibni
लोइनना यामना खंबिगनी अमदी सरकार न मतम पुनमक्ता अखोई हेन चौखटपा अमदी जुडिशियरी से मसी खुद पायरग सिनरोइदबनी अदगी जुडिशियरी से लैरिबा होम विभागना अमदी लैरिबा कोर्ट की मयाम सिंदे ना अपील तौजरी मदुदी अइना माय सिंसियरली अइना अपील तौजनिंगबदी अखोई जुडिशियरी सी आइन से फजना अखोई भारत की संविधान दा यावरिबसे अर्थ मुन्न फजना हनबना फै हेक्ता मागी अपाम्बा मागी एक्सप्लेनेशन दा मागी इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन दा मागी इंडिविजुअल इंटेंशन दा आइन से एक्सप्लेन तौरगदी इज ए वेरी अनफॉर्चुनेट मसी लोअर कोर्ट ना IBL पीखिदे सुप्रीम कोर्ट ना केस क्वास हाई कोर्ट ना क्वास तौ है यादे FIR से अदो व्हाई नॉट सुप्रीम कोर्ट ना दी पीरिस करिगिनो देन अदो तारगदी अखोय मसी करी हाइनी अखोना जुडिशियरी से अदगी करिगुंबा समवेयर अदगी लॉबी तौबदा समवेयर अदगी कनो तौबा मतमदा मसी अखोय चटपसी फरोइद्रा हाइना खली भारत की सिगुंबा यामना प्रजातंत्र की ओइबा अदगी अखोयगी संविधान लेजबसे फजना मेंटेन तौबा फजना ngakwa हाइबसे तंगाइ फदबा लै लोइनना इचम चंबा साधारण प्रजा लोइनना तोंगान तोंगान बा प्लेटफॉर्म जर्नलिस्ट मैम अदगी ngasi अखोय उरे अदगी जर्नलिस्ट मैम अमा जेल दा तोंगान बा एक पालगा थाजनबा अदगी तोंगान बा फेसबुक दा सोशल मीडिया दा करिगुंबा सरकार सिगी मायोक ता nganguba matamda aduki matik harassment tawba case panba FIR panba which is very kari haini against the anti people adagi भारत की संविधान दा पीरिबा फंडामेंटल राइट्स सिंग से वायलेट तव हाइबताय अदुना सेम थिंग लेजिस्लेचर अबदसु असुक यामना हाई डिग्री लेवल ऑफ हरासमेंट पीरेगदी मिचम प्रजा सिंग सिटी करी ओरंगुनी प्रेस एंड मीडिया की सिनाव सिंग करी थोखी अदगी मसी थेंगनबदा सही अनि from the lower court to up to the level of the Supreme Court. Misam praja amana di thengnabada kaya yang wagani haibase ibu imagine di madu khalurabadi aikhoi aduki matik sarkar ki mayok ta ngangba natragana magi freedom of speech leijabado karigumba khara phungdokpa matamda mayam tongan ba area singda adagi social media da thengnariba nongma kangdana haibatai फा पुनगी थोइबा मयाम सिंगसे मसी डेमोक्रेसी चटपा लेबाक ओइगदुरिब्रा सी अखोय पुनमक भारत की सिटीजन खुदिमक मणिपुर की सिटीजन खुदिमक असोन बसु अचौ बसु अवांग बसु अनेम बसु सब माने when somebody are in the higher position aduga makhada lei basing dudi mogi right phangoi tabani aduga somebody where who are in the higher position the labor sing duna ain promox sidana ne hairagadi aikoi masi leibak sidai da chakho thorang tawu matam da loina se na dana aikoi je shanti le roi mioi bagi free mind adagi mioi bagi thajaba se leitragadi aikoi punomak samaj sida amaga divided oidana leirani for example aikoi punomak na ngasidi judiciary se handaki sarkar sina hiram खुदिमक्ता लिरे तौ हिरम खुदिमक्ता बित्रे तौ देते सरकार से हेक खौबदगी अखोइगी तौरोइदबा मयाम अमा तौदुना लाखरे हैबसे अखोइ खंगिबनी फॉर एग्जांपल भारत की संविधान दा यादबा 10 शेड्यूल दा यादबा पोतो MLA सु रिजाइन तौदुना कांग्रेस की MLA ओइना अदुम वासखिबा एज ए मिनिस्टर अदु मदु आइन यादे हाइबदुबुदी सुप्रीम कोर्ट हाइग्रे लोइनना फंडामेंटल राइट्स सिंग भारत की नागरिक सिंग द पीरिबा आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच पीरिबसे मसी तसेंगना वायोलेट तवी लोइनना आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी मी अमबु फाना नब एटीएम अदुम तौबा करिगुंबा खरा अगेंस्ट द तौर हैदना करिगुंबा खरा अदि मियाम की इंटरेस्ट द तौरुबा व्हिच इज
against the, it may be against the government, but it is for the general interest. Parjagi miyamgi haibidi andro kendra da vote pulap nammi haibase ekoi khanga bane loina tara bane andro kendra gi remote area singda parja singi political right phangde haibase ekoi tara bane ba ngarang handa su honorable chief minister na haibi gi bedudi vote letning ba makhai राजनीति तौनिंग मखै राजनीति द सेंगना तौबियु अंडरग्राउंड तिनरगना नफु हाफु तौनिंग बगना मधुदा अंडरग्राउंड यौबी खरोना याम फजब स्टेट एम नम थोखरे मधु करिगिनो अंद्रो केंद्र ने दो अंद्रो केंद्र दा सिंटेक्स अहुम लेगी है बाजार दगी सिंटेक्स अहुम लेगी बदो सिंटेक्स अमदी आम चेन एमुनेशन फगत खरे अदु पालगने हाइरिदो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने रिफर तौरिबदो सिगुम्बा मियाम की ओइबा स्टेट की ओइबा लेबाक सिगी प्रजा की ओइबा वा ngangjaba matamda mipung khudimak se case karai da lei adagi kari karamba case lokhusige kari ahoba lei aduna ahoba thira case paikhanaba honaba se masi laibak thibani sugumba micham praja legislature journalist mayamda case pan bagi mahutta haiba Home Department da lairiba mayam sing che madudai duda drug phabagi mayam sing do madu prosecution do phajan tawbiyo ngasi drug phagi ba mayam lupa crore changwa gi crore chamri gi drug phagi ba mayam do maduda prosecution phajana tawnuna ba maduda prosecution phajana tawnuna ba Home Department gi lairiba akhoi gi legal team mayam adagi police personnel mayam sing do madu use tawbiyo Pajazu aduna hena welfare por kanema ngasi khwaidagi north east ta khwaidagi chauna phagiba Myanmar masa yauna foreigner yauna phagiba drug myam singdo madu thadokhi bu kari gino adigumba the biggest arrest of drug Thawal district ki SB na thadokhi bu do madu kari gino ongta answer pibiyo ba Adugumba case, the biggest in India. I think the biggest in Northeast India. National papers in the leading Taukiba, Adigumba 400 crore, subject to confirmation. 400 crore ki Fakiba to the foreigner yauna Fakiba, drug airport taki Fakiba do, do the Adugumba sing to the Karigi prosecution tau there. Adugumdo karigi dandi pidabno adu karigi belda adagi karigi adugi thadukhino tongan ba ngasi drug ki mayam sing phari ba mayam sing sida moidi hiban gi type ta tawre yamna sargada leiba dawna nungaina drug ki adagi achauba drug pharagadi thuna bel phangba adagi madugi prosecution karimta tawdaba adagi airport ta phagiba Mamang da MLA oramba adagi CBI da sinai haiba SIB da sinai haiba drug phagiba honorable ex MLA ga haigadra mokhoi dudi karigi huju phawwa sahi sarkar se sahi manga ler kanda moi dudi karigi case lo sandrim no ba ai gi dadi chumna wahai makhak election je phajana tawdre rigging tawre unfair means tawre haiba du dadi What is the intention, Robbie? Kari Nova do intention. What is the intention? I repeatedly ask, what is the intention? I won't think Zienda Tambi Habi Brava. I won't look up that Tamaga, Hawaii Pizza and Kabiri Brava. No. Here IPS power in never. Barat is Sangidan's Kanga IPS power in never. ESP, Adagi Tonganba, section officer, DCP. Legislature mada adigumba mayam singdo police officer singda khangdabdo lari phajana ta maktab ja laiba moi lari phajana ta corruption ta roga moi faurok praiba adu gidi bharat ki samvidhan do lari heba mayam singde thugai do re adu masi yamna personal oimalle rajniti da amadi officer singda tawriba thabak se it's too much of personal masi tawidaba phai aduna Sarkar ama adagi lairiba police officer singna personal oiba thabak se yamna general oida bharat ki samvidhana yadaba pot se
भारत की संविधान पीब राइट खुदिमक से प्रजा सेक्शन खुदिमक अशोन अना अदगी चिंग तम मयाम जे फंगन बाहर से मणिपुर कांग्रेस कमिटी ना अखोई मधुगिदमक लेपी मधुगिदमक अदगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नंगसी डिलीवरी जस्टिस समा अखोई की फेवर द पीबीरक पसिगदमक नुंगाइबा अमदी अखोई मयाम पुनमक सरकार की लोइसम खुदिमक खंगमिनबगी मतम अदो ngasi लौजबगीदमक याविरिबा प्रेस मीडिया की सिन्नाव पुनमक थागजब